Nabon chawin pakai Jesu Krista minin iti channel la hin kahin lim kinovin pathian thua khang to jing dingin le pathian thu ta azung kho a pathian thu ta ding tet jing dingin nabon chawin deisa na kahin pewin a hi nangai to ngai tam ai lo len lungela chi thu hi hunglung khatam ai lo wale min aseina za kha ta em ipidinga pakai Jesun van noya mihim ho chun anevin adonun akichengun chule akichen saun tia tuisang le dingko na leiset mihim te chandol chu anasei do ham azi chu ahung kit ding ni kho anai teng le nova dam laya thil chanto bangding ahi ati ji achun katina azi chu ne le don kichen insung sim nupa a kisim ti ho hi pathianin mihim te chanding loma asim ahi a hi le I pi chu asit na lom lo ma hin tem ole tabanga bol chu pathian do ma hi na umaham adon but na hi kidang jong isa mai the hi che thua pakai Jesu in asei do ho ne le don kichen thu ho hi chon sit na git lo na alo le mihim phat lo na lam a hi pon hinla chon sit gabol sanga gilzole thuzo ahi na hi nang leken I heading adezi a aseido ahin aji chu chon sit chu min abola hi le chon sit ahi akiti thein hinla chon sit ahi ga ti thei jong hilo hainong le van noya mi him sang tam ta hon ni si a in normal life wa inezo nitin na ihindanova inezo ikiman cha dan dolu hi pathinin amalam hlungzo lo na dinga adal tu a apan the na ding a helji achun hechilai hi ahin seido ahin bible chun nova ko nga alu ni ge chun ama hon anevin adonun akichengun chule akichen saun chu in tuisang ahung lenin abon chawin asumang hiltan ahi luk bungsom le bungsagi changsom ni le sagi na achun pakai Jesun anasajin ahi pakai Jesu hin nova phatlaya thil chandol e hilu ahin hichi phatlaya chun mihim lungthim chu sit na keu se ahi tai ti thu bible ko na imovin hinla pakai Jesun mihim te chandol ahin seido na hi mitha gu chat la chat milim ho na le pathin ngai sa lo na lam aseipon mihim te nitin hin kho amandan le nitina phat amandan zo chu anevin adonun akichengun akichen sa un ti in ahin seido zon a hi heche phat laya zong chun mihim chu normal life ta zenga hinga mihim khat hi na dola ne le don sil le chen na to low ball tulai pawin office kai bazar to ti ho chu abolo hin kichen le insung sim le chutiang le din do na dinga normal ta zenga aki ham bolo ahin hijeng zong le hiche ka la chun anitin hin khowa akiman cha danu le akhosa nawa chun a focus pe seovin alunglut pe se jengu wanga chun pathianin tuisang le ding thu a warning anapi to chutiang le nova henga thilhlung ding mihim te ko ma hlang sam dinga anasei wanoile se tuisang le na asu mang ding thu chu ngai sa man lo khop le gel man lo khoma mihim te amau le amau na ki ngai sa naw asei do na a hi pe ni na hi hichi nova phatlaya mihim te chandol ta pakai Jesun asei hi 21st century phatlaya mihim te chan ade into kumsang ni som ni lenga chan iga avina hi le hiti hin ga ge le chun tu kumsang ni le som ni lenga hung ke hei do a hi kum dang zo se sang hin na boy zo e ti ana ki gelem nana to na office career le job hall na ham alo le sumlo do na dinga nangai tu ana che le na wale
ai lo la kai thil bazar dunga thil zu ding hola na hlai le a sun le zan na ko ma chu to hlanin abang khat chu ama boine chu Facebook reel YouTube vet IG lam vet thip man lo hela phone choya boy ai lo le video adang dang ve a nui ai lo wa le abang khat chu atui tui ne ading hola hotel pha pha restaurant pha pha ka to le le ai lo le mall len ta ta restaurant changkang ta ta abang chu family picnic nge office picnic nge ai lo wa hi le get together picnic itiu lo le abang chun outing adventure itivin mihim ga boy dan hi chu ti ta lovin jong mobile phone hola off ngam hitamong mong lo battery aga athi ding chu koi machang ke ngai ngam lo now send de ma ki de ma chu to ke na WhatsApp group ma active jing jing notification neo cha gi dong le khat cha jong vit lo wa ga thai mang jing lo hi jeng jong le na hi to banga busy life ka a i khosa na wa hin hlagaw lam thu dola kho hello numbness kinei gam hita hi kho hello kati hi awareness nei talo bible thu chu i het lo hi lo leisit ninung ni a thilung hlung ding ki ga na ho zo se hi i het lo wakhat cha am lo a hi wanga chun eima hin khuwa ega boy ta da no he a hung hlung ding i pi ham ti lam sanga ki ginna hi athu in he jong le hen i hin kho le ilung gel hen apo do zo lo hi ti hi ki chen ta zenga nang lekin i he da hi no pathin thulama ki man cha ding hi le azo teng le e azo le ki venan ti ai pe le chi ga ave cha yin kate hi chi hi ga me cha yin hi chi ga bol cha yin ti a hai thil pha bol na ding hi teng le alwa le bible le pathin thulam na sa ding lam ngi teng le excuse tam ta he ki nei ji acho min hoilai ki khop na ding taw khom na ding ham an ngol na ding hama e ga ko e ga ti mai le ka boy dan tu lai hi ti kam cheng hi mit ta ki hen ki mang ta cho hi chi ka boy dan tu lai ga ti hi changkan na a ki gel ta ki ngai san na le ki za tu na kam cheng khana ki mang ta cho na ti lo ham pathin le khabu chi ve na hi le ninunga thil hlung ding tam ta e hi lovin sim sen dong hi lo hi kina kido kitha gal thu thang sit na chon set pung ding nat na pung ding al ngai lut na hung thada ding ta san na pul thading za cho sei ho hi nitin na hi a hlung ding a jong hi talo a hlung ga mai ta hi hi chi ho hi a thu tha be se a jong koi ma chang ki ngai talo iga he tam ta dan hi ngaya ki nei ta cho news channel event le social media event le abon cha dim so ke ta tambe se tan tin tu teng le hlung jingbe se ta ji a hi izet ive inung ima abon cha dim hi ta ji a hi ni se abuni teng le mal cha me ga ani tha to bang mai maya hi ini tin hin kho wa hi cho hi i hin pi ga mo wa ngaya ini ga mo hi ta hi ti hi he thein o min hi hi chi a chu paka Jesu Christa in nova phatlaya thil chan to bang chu ahung ki ding ni kho a hi ji in ti in hi chi phatlaya chun mi hon jong anevin adonun akichengun akichen saun di a hin sei do na hel hi aji thu ta uma hi pakai chun ne le don kitchen le in sung sim hi chon sit a hi a phapoi ati na a sei do a hi pon ei ho ei warning now jong a hi de pon hi to banga hin khu thu dola ha ta am him i boizing lai ka a hin ilung thimu hin pathian chu atam zon i hai mil tawin nitin ingai cha isil ichen ine idon i hin khu thu sim dol sim dana ko na hin pathin hi gam hla che a hitia je pathin to iki hen che uwa i het lo ka wa hi chon si na isim lo hin pathin to iki gam hla sa hi ti i het do then ding wa a sei he pathin chu na nung sun poi na nel pe poi na sei se poi hin la hin kho su nop na ding le hin khu a lol tin na ding na hol na lama hin na boi dan chu pathin chu phat na pe thei lo hi he chin na pe thei lo na lai ta ji a
thil dang tam ta na lungim pi na thil se hilo chu ai wanga thil phajeng nong na lungim pi walji nangai to walji pathian pha na pi thelo na lai ta chu Bible chun milim ho na to te ka chu chu hi danger point ta zenga idin naw chu wa noya hi sumneya na phahoi ta le career loting ta nei na hi mai thei mi loting ta le na da nong nom sata na ne yong tui hi mai thei pon lo pi silong na hi mai thei hin la hiti ho zo se nei le hi na ki gel jing la ya jong chu pa thagaw lama pathin to gam tata kinai na him nei lowa hiti ho chun na pui mang jong hi mai thei na routine nong zo tai nin tin na schedule jong chu dim se nin tin phat ong lai mong nei lowa 24/7 program na nei jong hi mai thei ve ta na dan le na to dan chu na lo tling a hi henge na boy je ti chun nangin jong na to dan le na ki man cha dan chu lo tling ta le tonggim ta na ki gial hi mai thei bolding wong jong a hi jiang jong le hitabanga na boy jing lai chun na tha gaw hin kho chu ga ave temin sago kyo na hi ham ti hi ikigel phat chu nga ya hi hichi thu hi hindong ti mingi na chang se phone social media alo le atulai technology tamtal internet ho manglo hela le program nitina ka boy walene ti ho dal sa na chang se thip be na pathin na pakai to na ki ho nu nung pen na chu iti la hitam ga nung gel kitemin alo le bible na sim nu nung pen le ngai to na to taw na to ki ko ma na sim nu nung pen chi iti hitam ai lo le bible na keu chu het na supung ding le mi ganil na ding le ai lo wa ai le min do na asiam don bu na ding maya sim na hi ham ai lo wa le na lagaw hin kho chom na ding ta le nang ma lagaw khan le na dinga phat manga sim na hi ham ki ngai to phat angai ta na hi tu phat ta na boy na le na ha sat na chu ga amu thei le ga dem thei le ga sei set thei khoma chon set category poi na ti mai thei ve ta hi jeng jong le na boy walji ale na busy walji ale 24/7 na program dim se na ki boy sa na chun pathin ngai sa na ko na gam ta jenga na tol mang the hi ti hi na het na ngai to kha em nova chun khal le gam got lai ta kung ana sui hin mi ho chun anui sa no hin imazo si aphaso ke ye ne le don la uma kitchen in sung sim la uma ama che in chen ki ngai to chia gola azudi epon ipi chu ki kinowa ipi nga kong ki sui dham tiwin anui sa nei hin lamo pathin thute ong lun pa na chun go chu agin cha lo lam tawa hong chu ta chu tulai pha jeng zon hin pathin thuta ki hilna pathin thuta manga ki phona pathin thuta manga ki su di na pathin thuta ko na ki hil phat na ho hi koi machan ke ngai nom talo na sei lova hin kho angai leisi na ngaya che jenga boina chu ngaya jinga ti hi imazo se dau ta jenga ki pom nom gam ta chu isele pha het naw hin pathin thu chu athu bo het gam ta ilungiluwa thagaw lung mit hi angong gam hai ta acho gam hai ta ti ho hin asu chon gam hai ta hin hi jeng jong le pakai jesu chun mi hem chapa hung kit ni ding chu nova dam lai thil chan to bang hi ding hi ti in warning e na pe o hi ai le go hung zu tan novan kong chu akot hung ki kha ta na hi koi macha lu thei talo chuti hi je chun ni tin hin kho man dan le in chen lo chen sil le chen ne tui don tui ne go pha ni ding chun bo zu hi ti ve hin la hi ti ho ji a chun pakai hung kit na ding hi hai mil khomin ke boi sa po hi ti ve na ho hi hin na business ho hi in na office kai na hi in na low ball na hi in na bazar kai le zo na ho hi jong le ti ho chu khat cha da la in ha pan
panin pangin hiti ho zo se chu I bolding mong a hi uteng le kitchen sa in sung sim ai lowale in tindo in sa ti ho jong chu I bolding lom mong a hi zeng zong le to ki ron chum pathin hi nga taw na pathin tu ta sim na pathin tu ta ko na sagau hin khu ki chom na ding le khoda jing puma ki gal ging zinga puma he hiti ho chu bolding a hi hiti ho a I boizi a chun khatwe ki khop long le kho poi ti na lungthim hung pe nga ani we ki khop lo jong le kho poi ti na hung pe nga chu tia chu mi tam ta chun na phata zenga ka to ga so a kona so ma khat phata ka pe po wa hi le ke ki khom hi jong leng ka la I kho ai mo ti na a eima presumption ti zo bible chun hisi presumption eiman pha ke ngai na a hi mihem tam ta ki lung oi ko ta chu hiti ho zo se hi satan chi gil na a ko na mihem te het pha lo le igel pha lo wa pathina ko na gam thata ei pui mang dio hi ti hi I het jingo ngai hi changkan na social media internet ai lo wa ai le technology changkang ta je hung pot gam ta iman cha ding he chu in kho su all sam na ding le thil ga bol bai lam dinga iman ding dol hi zeng zong le hiti ho man jing puma chun soma khat long pe hite ai la soma khat sanga apoi mo ma sa chu atong do pa nang le ke hi nang le ke ho in le lagau thu a ki wa na le pathin lengam hung thlung dinga ki got na a anaki kalwala pathin adei lo he hiti chun mi tam ta in sum ato tam ji a ama ho in ka hi jong kho salo ti ho chu pathinin hu hing na ape ding chu iti ita san the ding ham a hu hing ding chu asoma khat hi lovin apepa soma khat pepa sum to pa thil tam ta sumle pa hin to do pa chu pathin de hi chu hiti chu thil dong to hitin ei jong ei ma hi pathin ei ngai lu zo hi ti hajing puma mi him chapa hungna ding ni dan le pha chu koi man he pu ve ti in Matthew bung som ni le bung li chang som li le li achun ei na helvin hi je chun khoda ovin chuti chun kigal ging zingin umovin hitia chu naw so nat banga phulo helowa mi him chapa chu hongding a hi je in a hongding ni khoteng le chun leisi na hin ta san na chu amuzo na dem ti in paka Jesu Krista enong ina thuwai hlau hi ye chun anevin donun akichengun son I macha chon sit na poi hin la hiti hozi a chun nitin boina je in pathian gam thlakhaw hiti ve chi pakai na ti za je a chu nowa dam la ya mi him te chon dan mang cha hi nang le ke jong hi ama hong ki ting ni ko teng le tabanga chon lo ding chun e de juvin hi galging zinga dingin nabon chawin iga ki temin iga kingi ekenu hian lang pathian thu isim sei do pathianin ibon chadengwin pathe ebo pi taw hen ka ki pa